افچاق و مچاقا بخیر تماشاکرین هێژا سۆزان بابانم لەگەڵ مەمەش بۆ پێشکەشکردنا خەلێکێکە دنج بەرنمەیە ڕیا کوردستانê vê xelekê jî em taybetî li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê radiwestin belkû hûn zanin piştî şerê ku li Rojavayê Kurdistanê çêbû paşê rêkeftin hate kirin di navbera hikûmeta demkiya Şamê û her wekî din di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de. Îro jî ji xwezatin parêzgar ji alî Kurdan vebû rêveberiya giştiya asayişa navxwe ya parêzgeha Hesekê Merwan Elî û ji aliyê hikûmetê vatibû ji alî Şamê vatibû tayin kirin. Îro li Hesekê civîn pêkatin li avahiya parêzgariya Hesekê de yanî Merwan Elî legel hejmareka Rûspiyan civîya bû bi giştî tevê wane jî hîna dorpêç li ser کۆبانیە بەردامە نێزی 20 ڕۆژن و دۆرپێچ بەردامە ئەگەر دارا بەرەکات لە قامیشلۆ ئامادە بێ ئەم دەستپێکێ بەریا دەست بەنامێ بکەین و میوان وەرگرن ئەمێ بچین گەل هەفکارێمە دارا بەرەکات لە باژارێ قامیشلۆیە بە گشتی بە ئەوەیەکە گشتی و بەرفەرە زانیاریان هەری داوی لەسەر ڕۆژاوای کوردستانê و مەیدانی و چ دقەومێت چ بوو ژمەرات بێژێ دارا شەف باش ئێڤیدارم ڕۆژات تا باش بێ ez barim li Qamişlo jî baraneke baş dibarê kerem ke tevê wê barane jî em ê agahiyên dawîş te bigirin kerem ke شەف باش کەکێ هۆزان شەف باش هەموو تەفە شەمانên کورساتی نووزێ ez ê şwan agahiyên nû dest pê bikim rastî weke hûn zanî îro parêzgehê nû heye bajarê Hesekê parêzgeha Hesekê Nûreddîn Îsa Goşaliyê Hêzên Sûriyayê Demokratîk hatibû destnîşankirin hatibû hilbijartin û erê hate serkirin ji aliyê hikûmeta Dimişqiya ve guhêz îro dest bi karê xwe kir. Îro yekemîn roj bû jêrê di karê wî li avahiya parêzgeha Hesekê li nava bajar sentera bajar bixwe. Gelek kesek rêsipî û kesên navdar li bajarê Hesekê serdana vî kesayetî kirin û pîrozbahiya wî kirin ji bo destpêkirina ka her wiha berpirsê ewlehiya bajarê Hesekê parêzgeha Hesekê giştî Merwan Elî wî jî serdana parêzgehê kir û li wê de prês konferanseka li daxist derbarê erk û karê wî divan rojên pêş de wî jî di prês konferansekî tekez kir got ew parêzgehê her kesî ye her pêkatiye Kurd e Ereb e Sûriyan e her kesê got bajarê Hesekê nûnetiya hemûwan dike ta got karibe xizmeta gelê xwe bike di nava parêzgeha Hesekê giştî. û do jî ez dixwazim vê agahiyê ji bo re parvekim do jî şandeke leşgerî bi ser artêşa Sûriyayê ve got ji desteya operasyona artêşa Sûriyayê serdana Hêzên Sûriyayê Demokratîk kirin û bi hev re hevbeş serdana di deveran kirin ew deverên Yengo û Hêzên Sûriyayê Demokratîk lê bicî bibin. Ew dever jî jê li wên îstîraha wezîr got ser riya got bajarê Hesekê bajarokê Tiltemrê girêdî de bi 26 kîlometran û devera de da çiyayê kewke got keve bakurî rojhilatî bajarê Hesekê bi 12 kîlometran ev jî duê çarçoveya cîvçêkirina rêkeftina 18 mehê û paş 29 Yenayîrê got ew hêzên leşgerî ji nava bajara bêne kişandin bi çekên giran û li wan her deveran bê cîkirin bêguman wê artêşa Sûriyayê jî wê vegere heta bajarokê Şeddadê yê gotkeve başûrî bajarê Hesekê bi 6 û 5 kîlometran. Bêguman evara gava yekem û duyem û siyem hat ev cûcêkirin derbarê wê rêkeftina gohatiye emzekirin ew jî agirbesteke di do hatina hêzên ewlekariya hundirîn di nava bajarê Hesekê û Qamişlo goberî çendakî wek wetşopan hêzek bi 100 kesî pêk dihat bi 15 zîropoşên leşgerî derbasî bajarê Hesekê bû her wiha di roja duyê wê jî hatin bajarê Qamişlo ew jî 100 leşger bû 100 endamên ewlehiya hundirîn bûn bi 15 zîropoşan li bajarê Qamişlo cî bûn ev gava duyemîn û gava siyemîn ew jî çawaniya tevlîbûna Hêzên Sûriyayê Demokratîk di nava artêşa Sûriyayê di aynî demê de gereke ew dorpêçkirin li ser herêma Kubanê bêya raştin. Çimkî hûn zanin ev 21 rojin bajarê Kubanê hatiye dorpêçkirin ev 21 rojê piştî kontrolkirina wan grupên çekdar yên ser artêşa Sûriyayê yên got bi biryara Tirkî liv û tevgerê dikin ez dixwazim tekez bikim ser vê yekê ew bendava tişînê elektrîk li ser ji herêma Kubanê biriye
ئاڤ لەسەر هەرێما کوبانێ بری ئەتەرنێت لەسەر هەرێما کوبانێ بری ناهێلن کەل و پەل و پێدوی دەرباسی vê devê birin xelkên van deveran ji neçarî xwedane hindirê sentera bajêr lewma welatî wan deveran gelek kêşa û zehmetiyan dikişînin ji tunebûna pêdiviyan ji tunebûna şîrê zarokan ji tunebûna kel û pel hemû pêdiviyên rojane yanî hin nirxê wan jî berz dibe û him hêdî dî li bazar û sûkên bajarê Kubanê namîne. Ez dixwazim wê jî bal bikişîm ser wê ew grûpên yên got derbasî ser rêya Amforê bûne weka gundê Xerabişk yê got berê bargeheke leşgerî Emrîkî wir bû ew çeteyên yên got derbasî wir bûn ew gundên Kurdan ew malên Kurda talan kirin û wêran kirin û diziya wan kirin. Bêyî got hikûmeta Dîmeşqê ta êsta sînorekî ji van kesar deynin tevî got şandeke ji xelkên bajarê Kubanê serdana parêzgeha Helebê kirin lê ev grûp ta êsta bi wan kiryarên xwe bi wê dorpêçkirina xwe ji herêma Kubanê berdewam e. Yanî belkî we şopandî konferansiyê Merwan Elî berpirsê ewlehiya parêzgeha Hesekê dibêje Kubanê ne dorpêçkiriye berova jî wê Kubanê ta êsta bin dorpêçkirinê de ye û xelkên wê di rewşeke mirovahî de pir zehmet jiyan dikin ji tunebûna her tiştî bi rastî. Ev jî bêdengiyeke heye ne aliyê hikûmeta Dîmeşqê û ew kesên garantor yên got ev rêkeftin weka garantor birêve bin taybet koalîsyona navdewletiya şerê Daişê dike Amerîkayê ye Fransayê ye yanî xelkeke zêdî 600,000 insan li herêma Kubanê jî hemû ketine nava sentera bajar û kêşeyeke mirovahî pir zehmet jiyan dikin divê serma zor û zehmet de bi taybet wekû piştîmîn baran dibare berî çendakî berf dibariya hin zarok jiyana xweş destan ji ber tunebûna pêdiviyên germê û şîrê wan û dermanê wan. Belê. Baş dara niha li Qamişloyê bi giştî ji ber tu behsa Kobanê kir gelek girîng em ê ser bisekinin. Lê bi giştî li Qamişlo li herêmên Cizîrê de rewşa gel çawa ye. Yani çawa difikirin hîn bifikarin ew erebên ku li Qamişloyê ne li Hesekê ne bi taybet ji ber ku tu bixwe li Qamişloyî ez cih nacih dibîsim ku li henî gundên herêma Cizîrê gundê di navbera yê Çilagayê gundên yê Rimelanê yanî ew gundên nêzî ser Sînûr ku erebin cih nacî radibin yanî hinek tevlîheviya dixwazin derxin. Bi giştî gel çi dibêje yanî derûniya gel çawa ye? Belê hozan yanî hin kes dixwazin vê gotara kîniyê xur bikin di nava gel de bi taybet weke dewletên herêmî dixwazin ew şerekî Kurd û Ereb pêxin li deverê û nakokî navbera Kurd û Ereban çêke û dixwazin ew rêkeftina guhatiya imzekirin di navbera hel welayan de têk here. Çimkî ew dixwazin fewzak durist bibe li deverê ta got ew rêkeftin bi cî nebe. Ev jî bi rastî ji aliyê hin jêder û alavên ragihandinê bi rastî van tişta bi kar tînin û vê gotarê berz dikin û bilind dikin di nava xelkê de ta got ew rêkeftin têk here. Wekû zan berî çendakî li gundê Sefa yê gotkeve başûrî bajarokê Çilagê an cewadî wekû erebî nav kirine û tarîf kirine bi 8 kilometran xelkên wan deveran ji ber ew gotara kîniyê û ew piştgirtiya hin kesan ji wan re bi taybet wek hozên Ereban yên necatperest xwestin êrişî dever nabikin û hêzên Sûriya Demokratîk û YPG û YPC bersiva wan dan. Li bajarê Qamişlo ti kêşeya niye tenê ew kêşeya mirovahî ye bi rastî wekû zanin piştî wê êrişa li ser Şêx Mexsûd û Eşrefiyê û her du gerekên Kurdî yên li bajarê Helebê û her wiha ew êrişa li ser Tebqa û Rebqayê got gelek koçberên Efrînî gojdema got 10,000 û sala çûyî di dema got hikûmeta Esed Beşar Esed hata rûxandin ew xelkana ji herêma Şehbayê berê xwedana Tebqa û Reqayê û li wê de cîbûn. Piştî vê êrişa vê dawiyê a piştî şeşê mehê ew kesana jî neçar bûn got berê xwe bidin Cezîrê bi taybet li bajarê Qamişlo û Dêrikê û Girkêlegê. Ev kesana hozan di dibistanan dijîn, di mizgeftan dijîn, di rewşeke mirovahî de zor zehmet û dijwar de û divê keşa seqa godeja hayatê dadkeve binya sifrê di da caran dema berf dibariya. Ev jî astengiyeke mirovahî zor jiyana xwe derbaskin tevî destdirêjiya hin alîkariyan ji aliyê hin rêxistinên mirovahî alîkariya wan dikin lê di dibistanan dijîn ew pêdiviyên germê tune ye ew şîrên zaroka kêm e ew debara jiyan wan zor û zehmetî
تێ دابینکردنج ئالیە کەس و کاری وان براستی ئەڤ کێشەیە هەری زەحمەت لە پێشیان هەندێک خەڵکێن باژارێ قامشلویە هەروها ڕەوشەکە ئەو لە هیژی براسیجی ئامادەباشیە هیچ ئالیە هێزین کوردی لە وان دەڤەران چمچکی جارجاران ئەو شانەیە ڕازای یەن چەکدارێن داعشێ یەن ڕێخستنا داعشێ هەند دەڤەرە جالاک تایبەت ئەو دەڤەرە گۆ وەک بێژێ دەڤەرە کەشخۆر دەبینێ بنگەهەکە تا گۆ ئێریشا پێک بینە بە تایبەت ئەو کەسێنیە گۆ باوەریاوان بە فکر و ڕامانە ڕێخستنا داعش تێ لە وان دەڤەران ئەم ji bîr nekin jê rêxistina mindalparêzanî Kurdistan û saziya Kurdsat ya ragihandinê bi kampanyekê rabûye navê bi yek dengî bo Rojava ew jî ji bo danheva alîkariyan ji bo piştgirtiya biranê xwe yî li Rojavayê Kurdistanê wekû zanî yanî şehîd Ehmed Umer yek ji wan kesên xwebexş xwîna xwe re jan ji bo parastina xaka Rojava goçû bajarê Hesekê û diwan çeperên şeriyên pêşî de belevanî ber برای خوی کرد کردن جی و ام بال بکشین سر وی کی جی یعنی راسی جی گلک بزشی سلدانا روش آوا کردن جی باشوری کردستانی خلق بویشان نازم وی کی دی خلق سر بلندن وی کی خلق گشبین بهوین گود روشن پیش ده الله او ما فی کرداد سوریا پیش روش ده و بی بجی کرم چه پشتوانی برای نوان لپرچه اندن بن یان او شرط و مرج ناف دولتی جی براسی هدیه دی خویات که گو کرد فاکتر و لیستگوانی هری سرکه د پیشروجا روجلاتا ناوینده بله باشه گلک سپاس دارا برکات لقامشلو سپاس بو اب نرخاندن تی برفرا لسر روشا روجاوای کردستانه بله گله می هجای کردستانه اون دبینن کو براستی جهر عالی و ایریشه بتابت لسر روجاوای کردستانه جبر کو یعنی ناسنامه و هبونا کردان تیتا با ارمانج گرتن یعنی هشمندیه که وسایه کو ایدی جیان جزاروکین کردان را جن و کال و پیرین کردان را جی ناهیلن دبی جن یان دبی هون وکم مبن یان جی مافی وی جیان نینه هون نکارن کرده که آزاد بن باشش بو نقاش زیادتر امی بری خوب دن قامش لوی میوانی که ما هی برای سلطان تمو هم روزنامه‌وان هم جی چاودیر سیاسیه که سلطان سلاو ریز سپاس بوی درفته سلاو ریز بوی تجی و بوی همو اکیبا کردسات نیوز لباشور مزنی کردستانی گلک سلاو گلک سپاس که سلطان خوازم بنا دست پی بکم نها پشتی پیواجوی که شار لروجاوای کردستانی ڕێکەفتنێکی چێبوو هەرچقاسی و ئەو ڕێکەفتن گەلێک کەسجی بەفکار بن لێ پارێزگار هاتە دیارکردن هێزن ئەولەکاریین هوندرین ئێدی پرۆسەیە ئەنتەگراسیۆن هەیە هون بگشتی ئەب پێواژوەیە چاوە دەنرخینن و بنێرینەوە دە پێشە ڕۆژێدا دێ چاوە تەشە بگرێ بەێ نها سەریدە هەنێک تێگەهێن شاش هەنە یعنی ئەما کە ملەت جاناژێ بکار جیتینن یەک جووا تێگەها دەولەتا سووری یان ژیان بێژن سووریا وەکە دەولەت حالی حاضر تونەیە ji ber çi ji ber gog dewlet ji sê em bêjin sê pêk hateya pêk te yan jî em bêjin sê hîma pêk tê yek jê hikûmet e yek jê millet e yek jê erd e niha em li ser erdê dinarin Sûrî hem weke erd ne yek parçe ye yanî di destê gelek hêza de ye û hem weke hikûmetekî got millet hilbijar dibe tune ye û her wiha di hundirê Sûrî de jî milletê wê na li hevdû nakin yani halê hazir bo wê ke ev hebûna niha gul Şamê heye ya ku em navê dikin hikûmeta Şamê hikûmetekî de facto ye yani ne bi nerîna milletê Sûrî hatiye ser hikûm yan jî weke we ji nav gotê xwe de anî ser ziman bi awayekî yirek rengî dibêje yan tê wek mibe yan tê were kuştin vê hikûmeta hanê berî ku êrişî Kurda bike ji xwe êrişî Elewiya kir êrişî Dirziya kir û pişta jî bi li gorî nerîna me yanî bi hinek talîmatên hêzên derve û di serî de talîmatê dewleta Tirk êrişî Kurda kir niha encamê di rêkeftinekî rûda ev rêkeftina gorûda hûn hemû dizanin berî piştî çend roja ji seferberiya şer bû yani şerek hebû li Rojavayê Kurdistanê pîlanekî hebû komplokî yani bêbextiyekî yani hem herêmî hem namletewî ji bo qirkirina gelê Kurd ji destgirt yani silah çek
چک ji destgirtina Kurda hebû li ser wî esasî hêdî Sûriya Demokratîk Birêz Mazlûm Evdê wê çavê seferberiyê elan kir. Heta sûretê xwe bi çek jî girtin, yanî bi sîlah jî girtin. Piştî wê na bi çend roja ev rêkeftin çêbû. Yani ev rêkeftin ez karim navê bikim çi rêkeftinekî di bin agir de. Yani di wextê got tov diteqin, di wextê got qirkirin çê dibe, di wextê got kuştin çê dibe. Ev rêkeftin çêbû. Ev rêkeftin ne rêkeftinekî asayî ye. Yani serî de vê bêjin. Rêkeftinekî pîlana qirkirina Kurda rawestandin e. Yani ev di serî de. Piştî wê na hinek gav tê navêtin. Yani ana mesela bala xwe dênê yani parêzgerekî Kurd ji bo Hesekê yani ji bo parêzgeha Hesekê hate hilbijartin. Hinekî hêzên yê ewlehiyê yê girêdayî Wezareta Daxiliyê ya Sûrî hatin. Yê Wezareta Parastinê hatin. Ewana hatinê wana ewana çi dibêjin? Dibêjin êdî niha ev derd di rojekî zayıf de ye. Tiştê ku em bixwaz demê ser wana ferz bikin. Nêzîkatiyekî vî şeklî heye. و ام الگوری نرین همه افری کفتن و زیده دوم نکه جبر چه؟ جبر کو افری کفتن به دست فرانسا، به دست بریتانیا، به دست آلمانیا و امریکا چی بویه لی طرفه کی دیتر هیچ بره کفتن عاجزه نخواز افری کفتن دوام بکه او طرف جی انقره دولت ترکه جبر کو دولت ترک حتی چکه که دست کرده کی ده هبه و مسئله تدی تمیه وانا دبیجن پرسا هبون نبونه يعني او وكا ترك وكا دولة ترك هبون خو لسر تنكرنا كردا اواكريش بو وكا حتى جو كردك چكك بدست هبا ويا ناوا مترسيه ده لو ما بريارا قركرنا كردا لجام تركيا هاتيه داين اما كا كرد هم روجاباجي هم هرما كردستان يعني ام باشور مدنيه كردستان مد هشمنديه مد كردستان یک پرچه تنه باشور وی هی روجلات وی هی باکور وی هی روجاوای وی هی جبو وی که دولت ترک اف بریار دایه ما وکه کرد براستی از بیجم از وان کسا همن نابن يعني اف کسین ها شامی رودنین املوانا همن نابن لی يعني بگمان جبو خاطر آرامی هبه جبو خاطر ام بیجن يعني عتب يعني لوم لمنه کرن جالیه هیزه نامنتوی اف رکفتن چی کرنه تشتیج دست مواره امی بکن لی تنی مسوگریا هبونا کردات قناعت آمده دوی تونگاوی دایه و دیکیتیا گل کردایی هر شهر پرچه کردستانه يعني كاك سلطان تدبيجي تكزي وكو اف ريكفتن دوم ناكاش بركو هم حكومتها كونها هي وحكومتها ديفاكتوي كو وندبيجن هم عقليتها وهشمنديه ك يعني ام ناس كان ين داعش جبر هم لباشورة سوريا هم لسويدا هم جي لبراوي هم تشتين كل الشيخ مقصود واشرفيه كرن مهمي ديد يعني مترسيين مازن هنا بنيرينا و لبيشيا قلي كورتي لروجافاي كردستاني بيگمان ها وقتا گو ام دبیجن هرما ما که قلق هرمين سوريا يعني مثلا ام بيجن هگر ما و في حكومته هگر ملحب كر پس گلقا سوري چارسر دبه چارسر نابه ام چاوی خود بینن بیچاوا درزی ام بیجن درزی پشتا خود دن اسرائیل امولو بیجن علوی اشبرگو فقیره پیشگیری رژیم باز دکرن مثلا و مانو نمانه بو آناش خود کس مثلا واده ناشتاقله تبگو که روسیا هنکی دورده باخوه نها مترسیم مزن لجمع عربي سنة این سکولر يعني این لايك این نه قلدار دهندره باجارین مزن دهندره پایتخت شامی ده آنا درد که لحمص درد که آنا هنکی عشیرن آلیه دیره وانا گلک سر ایشیا جه حکومتا نهار چیکن یادی تر داعش گوش حبسه در کتنه تایبش قامپه هولی در کتنه کی مسو گریاوی نادده گو جاردن اجدیو لگو آلا داعش لرقا به هلدان ایدی لساحا موین هندره شامی ده نه هلدان ام وینا دور نبینن دما گوگ ایریش سر هرمی مچیبون حتی العراقی جی يعني العراقي جي مثلا مقتدى الصدر چند هشياريه وينا هبون پشتا اهاتنا مالكي لسر حكومتا يعني سرك وزيراتيا عراقي حاضريه خوي خطريه مزن دكنش بو وينا از چت بيجم از بيجم خطريه انا هي لسوريا خطريه انا هي لسر هرمين ما لسر كردا ايغو انا دحفين بسر كردا ده
ترکن لی پلانک جوینا مستر هیا پلانا شر دنبرا شیعه و سنت کو آیا هم باندارو خل حریم کردستان جیب کی یعنی عرب جی تخنا و آگره کی و سوریه گشی بشوتین لما از چه بیجم از بیجم ما که کرد یعنی زبان ما کردیه چاندا ما کردیه هبونا ما وینا ما دیروکا ما کردیه ام بقاسی جدست ما به ام یکیتیا خوا چکن بله ام اراده خوا بکن یک هزین خوا بکن یک بله کاک سلطان پاشێ وەرم سەروێ مژارێ مەسلایەکی تیا کوردان گەلێکی گرنگەلێ و بەحسا خاڵا ترکیە کرد ینی ترکیە بە هەر ئاوایی چ دەرفەتێژ ینی تێ پێشیاوی ئێریشا بەرژەوەندی و دەستکەفتیین کوردان کە لێ ئەگەر ببی ئاوای بچێ بنێرینەوە چارەنویسا پرۆسەیە چارەسەریک و ترکان ژێرات بێژن پرۆسەیە ترکیا بێت تێرۆر ئەف دێت چاوا ببە نهاش خوا يعني او ريكفت يعني ام بيجن او بروجي يعني او انيشياتيف او ريكفتن او جي ريكفتن كي نزل عليه يعني ام هنا كي زلال باخرن يعني او انيشياتيف شكيش كرد سبيكر ددوي ما هذا 1024 وقتا قو دولت بخشري او انيشياتيف داد سبيكرن نابي ونا لنكر مثلا بروسيا چاره سريات بزگريكا كرد یان جی پروژه آشتی و جواکا دموکراتیک اف نه پیناسین یه بخشری بون پیناسین بخشری و دالیان دولت ترک اوه کو ترکیه کی به ترور ترکیه تین از کرن ترور کیه به گمان قصاوا به کردن لما تدید زمان می کردی ده تشتکی ولو هیا دبیجه آخافتن اشتره بو که ببهیزه يعني آخفتن اشترى يبوك ببهيزه جيراني يعني وقتها قو بخشري قود برا PKK چكي خودينا خو فسخ بك ويدمي ما باش دزاني وام گركتي بيشتا قصتا بخشري نه چكي PKK و نه فسخا PKK قصتا بخشري وي چاغي اشتر سر سينوري واي باشور كي اويا روجاواي كردستان هي نسا هبونا ريبريا خو سر هبونا كردي الوي دري دوي نمینه چکه دست قصده ده بگرتن جبوه که نها نکو روجاوای کردستانی به پروژه گونا بید کن ترکیه به ترور و گریدای نه روشا باکوره کردستانی روشا ترکی بخواه بهانا به روجاوا و گریدای چما اردوغان و دولت ترک هرتم گوتنک ده گوتن برید گو شاشتیا گومد باکوره عراقی بزمانه وا يعني شاشتيا جوجماد أفكرنا هرما كردستان دوي شاغي ما مداخلة نكر ما دنجي خو نكر ما ضغط نكر أم ناهلن أو شاشتي جاردن الباكور السوري بزمان وا يعني الرجاوي كردستان دوباره به جبوي كي وحم جرانيا خو تخن أو تخازن ما بخابين يعني تركا قالك جارا كرد خاباندنا دملاز قرتي دا كرد خاباندنا تشال ديراني دا كرد خاباندنا بيشتي شر رزقاريان توي بزمان وا بيشتي شر جهانا يكمين مصطفى كمال اتاتürk على اساس işte komara goçe be ya her du galaya ya Türk u Kurdaya le pişti rekamtına Lozane edi tanış boy devlet boy Türka avakır edi Kürt kırkırın yani Şeyh Said Piran koştun Said Rıza koştun çe am beje Saheldanın Kurda le Kurdistan'e çe bu devlet atır kırkırın an hacı devlet atır duhaze işte ve trajediya Kürt dubara bek duhaze xapandın ekebeke هنا قوتني خوانم دكا هنا كي يعني لوما از شو بيجم از بيجم بروسيا اشتيه يا للتركي بسر بكف بسر نكف نقلكي يعني الجوري من نقلكي دادش بر طرفي دي طرفك بي باوري بيناي بله باوري بيناي باشا كاك سلطان جوابي كردستان نمستعد بكن قربانا بروجيا تركيا بي ترور جور زمانه وا بله باشا بنيرينا تا كردان نهاتنا خاپاندن جبركو لروجاواي كردستان مديد باجارين كو بالصدان يعني بالصدان شهيد بحزاران شهيد تيدا هاتن داين دا انجام ببختيكي دا انجام كومبلويكي هزين كردي اجان بيجن هزين سوريا ديمقراطيك كو اخانتن نافخوين عرب اجي دنافوان دا تشيبو مجبور بون باشك شبكن وكشين يعني بنيرينا تا افجي بشك نينا ج كيماسيا سياستا كردي لروجاواي كردستاني ولباكوري كردستاني نها يعني بيجمان دیروک کردا بگشتی و تایبت آن تشتی گرود دل روجاوای کردستان ملت کرد
تایبەت van rojên dawî de çil Ewropa, çil Silêmaniyê, çil Rojavayê Kurdistanê wek millet ez qal dikim pir eşkere da diyarkirin ku ez milletekî bi rûmetim, ez milletekî ji bo ku ez hebûna xwe, rûmeta xwe biparêzim, ez hazirim sînora jî derbas kim, ez hazirim her tiştî jî bikim. Lê rêvertiya siyasî yanî partiyên siyasî yê ku li ser erdê vê tiştî dikin yani ez bêjim yani mixabin nabin bersiv ji vî milletê han ve jî. Hetan ha cana jê em dibînin çil bêjim berjewendiyên partîcîtî hinekî dikevin pêşiya berjewendiyên netewî. Ev şaştiyek bu got rêjaya 14 sala di Rojavayê Kurdistanê bi rastî rû da yani yek deng di nava Kurda ditin nebû biryara siyasiya Kurda ne yek bû. Em ji dijmin zêdetir em bi hundirê xwe re mijûl dibûn her tarafekî xwe dispart tarafekî ez nabêjim tarafekî Kurdistanî ez ê bêjim tarafekî herêmî diçûn bar diyalog dikirin ew dikirin ev aliyekî wê aliyê wê dîtir mesela xapandin ji aliyê Ereba de ez ne divê baweriyê de me. Milletê Ereb milletekî çawa ye her tim ji aliyê derve ve hatiye birêvebirin. Di wextê Osmaniya ji aliyê Tirkiye hate birêvebirin. Di pêvajoya rejîma Esed de ji aliyê Îranê ve dihat birêvebirin. Milletê Ereb weke millet nexwedî biryar e. Yani Camiya Duwal Arabiye hebû 22 dewletê de bûn tu carî netifiqîne. Aniha jî eqilê got van Ereba dimeşînin ne aqilekî Erebiye. Aqilekî bêhtirî xwe İslama siyasî û aqilekî bêhtirî xwe girêdayî em bêjin hişmendiya a Tirkiye bêhtir. Xapandin got eger em hana hatibin xapandin halê hazir ez yani nikarim vê nabêjim bes ez karim yek gotinê tenê bêjim fewda yani kaosa ana di rojhilata navîn de bêxwedîbûyîna ana di rojhilata navîn de metirsiya şerekî mezin taybet Amerîka û Îranê tehdît dike. Metirsiya şerekî di navbera heşt şeعبî û ev heşt Suniya ya got Sûrî de tê hazirkirin tirsên wilo dihêlin got Kurd kaxeta herî zeîf bin yan jî em bêjin a herî got dikaribe Tirkî di nav vê yani vê fewda hade heyfa xwe ji we hilîne. Êm di nerîna min di biryara paşdevekişandina a ji Reqa Tebqa Dêra Zorê biryarekî di ciyê xwe de bû. Yani biryarekî di ciyê xwe de bû. Eger wilo nebaye belkî bi hezaran xortên melwa devera bê sûc bê sebeb şehîd ketibana. Vekişîna wan ha li herêmên Qamişlo Hesekê wana herî kêm di nav milletê xwe de heger li ser axa xwe jî şehîd bikevin avaya serbilindayiyek e. Yani di qenaeta min de ana halê hazir ez weke xortekî Kurd jî dikarim vêna bêjim ana ji her demê bêhtir armancê me zelalin. Barê me hinekî erê giran e ama me hinek bar ser milê xwe danî rêya me rûniye û ez bêjim yani çawa ji bo yekîtiya bi Kurdê xwe re ji bo parastina xalka Kurdistanê ji niha ji her demê bêhtir derfet ji me re musaitin. بله باشە کاک سوڵتان ئەمێ پشتێک بەحسا ئەمریکا ژی بکەن ئەژبەر و گەلێک ینی پشتی ئەف بوویەرک و قەومین دناف گەلێ کووردا دناف ڕایە کوردیدا تشتێک کات گوتن و ئەمریکا جارێک دن پشتا کوردان بەردا کوردان خاپاند گوتنێکە باڵکێش یا بەڕێز مراد قەرێلان هەبوو بێژ ینی کوردان نەبازارن و بێنە فرۆتن ئەو خۆ وسا مێزە نەکردە لێ نێرینێکە وسا هەیە دەگشتیدا بنێرین تا ئەف پرسکرێک ژە چ بوو ینی گەلۆ نە لە هەفکردنا ڕێڤەبەریە سیاسیە ڕۆژاوای کوردستانی لەگەڵ ئەمریکا بوو ئانگۆ پلانên جودای ئەمریکا هەبوون لەسەر سووریە و ڕۆژاوایە کوردستانê ji bo ku ev guhartin hatin çêkirin. Belê ana di qenaeta min de yani ez weke xortekî Kurd ez bêjim dewleta Amerîka dewletekî dewleta saziya ye. Yani têde ne tenê serokkomar heye, têde Pentagon heye, CIA heye, Wezareta Karê derve heye û Kongres heye. Wekî dîtin raya giştî ya Amerîkî jî heye. Lê ana halê hazir ji ber got
سیستما جیهانی آن سر اساس پرا سر اساس برجواندیت مشه بازرگان یا بهتر ریوبریا وینا دکن نها شخص کسایت که وقت ترامپ هی انها سر حکم د کنگرس ده هم مجلس نواب هم مجلس شیوخ هر دو جی دست ویدنه لو ما امکارن بیجن بریارا نها گو الامریکا تی داین بیناسیا دولت امریکا ناکه لو ما جی امبالا خودین گلک دنگی جدا جدا هندره امریکا در کبن مثلا کسایت کوکل انتگراهام گلک هنه نرازینه یادی تر انا با خوب دینیم مثلا کریم فروتنه نها بری گوگه امبیجن امریکان فروتنه ایگو ویگو تنه دبیجه گرک اولی بیجه ما گلو امریکان کرینه حتی هم بفروشن یعنی گرک کریم حتی هم بفروشه تشکی نه کرین نه فروتن لو ما از نبوی نارمه ام هنکی چاوا بفکرن ام بفکرن انه اساس دیپلوماسیات نابرا هیزاده دیپلوماسیات نابرا دولته ده بگمان سر اساس کات تی چی بدم از چی بدم تا یعنی چیل جمت هایی بدم مقابلی وی از چی بدم تا لو ما هرما يعني الرجباء كردستاني حرتم علاقتها نابرا قصدي بيجم نابجم ريبريا خسر نابجم مسديجي تكليا جوهبو تكليا كل سر ساس الشر الهمبري داعش يبو يعني تجاريجي سوزن سياسي إجالية أمريكا جبو خاطري باراستنا هبونا ريبريا خسر الفيدري نهات يداين يعني امزيك وانا البن كاغتك كوشتر ريبريا خسر يعني بيجن مجلس سوريا ديمقراطيك ولو تشينا بو يبهتر هفكاريا وانا بقصدر بوش بوي داعش ابيك عادي ترى مش بير نكن انا سري امريكا قالكي عم بيجن يعني عم بيجن تشتن ماسترهن تدي اولويات هنا سياستها امريكيه مثلا اولويات امريكا ها بازرگان وك الصين وك قوتك بازرگاني جهاني دركبه پیش ایران مسئله و نوکلیری هنه ایران مسئله و صاروخ باليستي هنه ایران دمكي هم اليمني هم لبناني هم الفلسطيني هم السوري هم العراقي فرقه فرق ربو دخوازب اوای کی ایران وگرین حجم و یان بیجن شرکی چیکه دوی نابره ده مجلبونا به مسئله کردا یعنی ترکا گرتنا همبری خو هنه کی جدره و يعني از بخوا نبوي نرين رمى انه سدي صاد امريكا درج كردا بردايه از وينا نابجم جبرگو حتى ها برگهن لشکری امریکا حمل روجاوا جهان حمل باشور کردستان جهانه و تکلیه کی خوش هیادنا برا کردا و امریکا ده و دنا هندره امریکا پادجی د آستا سناتورا ده د آستا کسایت لشکری گل ودر بهزن سوریه دموکراتیک اند آستا پنتاگون ده يعني عم بيجن تکلیه کی وای خوش هي بکرداره از باور نکم ولو راحت درجه بردانه ودر چه به لی ام گره که هیچ خوبین سر خو ام تمی گره که وکه گوتی هیک خو همین نخن سالکه که یانجی ام لسر ساعت هناك گوتنن بزمان هاتنا گوتن ام هناك ام بیجن قصری قوناغ يعني ام بیجن هیوین والا وانک بله پکی هون رولا فرانسا شاد بینش برکو هری داویجی فرمانداری گشتین حزب سوریا دموکراتیک و برز الهام احمد جی لگل وزیر درب فرانسا جیویا بو رولا فرانسا شاد بینن بنیرینا و دی کردان چاو بکار بین وینا باشی بکار بینن آنگو دی ارینیا آنگو نرینیا بنیرینا و يعني باوريا مدى فرنسا شخوا سركشيا كواليسيون نامنتوي نهادكه يعني عالیه دیتر فرانسا خودی میراته کی دو درجه لسوریه و محمد زانن بری پیش شر جهانی یکمین بریتانیا پشتی ونا فرانسا دندره سوریه ما حتی 46 درکت یعنی تجربه کی ونا باش د سوریه و لبنان هيا کی سوریه و لبنان هر دو جيب هدو و گریداینه قناعت مد دیپلماسی امریکی تایبت کو انا ترامپ وک ام بیژن يعني كسكي بازرگان دكه هنكي نفس الدبلوماسية أمريكي دبو چارا سكرنا بزگريكين ولو دمدريش تنيا زيده جبونا فرنسا وكا سركشيا هم يكيتيا أوروبا هم وكا سركشيا يعني كواليسيون نامنتوي خودي تجربه كي دريجة مسألة وارد كفتنا مسألة بارا چارا سكرنا بزگريكا لو ما از بيجم فرنسا به نفرمان به پیشنیاری که امریکی ایدی اوکت دوره امریکا هنکیش دوره در کت امریکا دوسیه که داره
مجوله فرانسا خودی دیروککی باشه دنرین مده فرانسا جبوی پاراست جبوی گو افری کفتن هل نوشه جبوی خاطر شرکی گشتی سر کردان نه اعلان کردن که اویا ترکیه پریورتیاویت که روله که ارینی بلیزه تایبت امش بیر نکن دنابرا فرانسا و ترکا ده هنکی عالیه وک دو دولت الهمبری هفت سکنن یعنی هر دو زده قبول نکن و پیش دهاتن یعنی ام بیشن فرانسا الهمبری ترکا پر هشیاره دقناعت آمده هبونا هیزکی وک فرانسا خودی دیروک خودی هبون وی رولکی پر ارینی بلیزد پاراستنا ویره کفتنه ده باش امریکا و فرانسا بنێرینە تا وێ ئیسرائیل ژی دناافدا ڕێدەدەن و تورکیا هەما بڤی ڕێبازێ بەردەوام بێژە سیاسەتا خۆیان لە دەنەهوندرا سووریەدا بێ ئیسرائیل تاکتیکی نێزیکی بێ مەسەلت بێ ئانگۆ بنێریناتە بەلکی پەیمانێکە بەشارتی ئەستراتێژیک لەگەڵ تورکیەژی هەبێ بگشتی هون وان پەیوەندیانە چاوە دەبینن نهاش فاكتور يعني عنصر يعني عامل هري بشرتي انا دبي الوزيا سوريا دو جوجلك بحث وينا لكن اشت مثلا اسرائيل يعني جي دبيجن اسرائيل دخوازه باشور سوري شقر بقصة وابيشته او هدفرا سويدا يا اما از دبيجم نا اساس شرع راستقين يقون هاد هندري سوري دد مشهد نافرا نفوذ تركا واسرائيل ده يا لي انا الجوله يعني تورين گونهاتین کرن هموجی صالحی ترکارن یعنی ترک دشامه ده سردستن او واده حرکین نفجی بخیره که بخیره تنباره که اوجی یعنی امریکا جی اینه کچاوی خوشگر دگره بیکاچن نقبا واده هنه اسرائیل جی پرولو اشکره اسرائیل تایبتمندیه که وینا هیا زیده نا آخوه دکه پشتی دکه ده هل عالم سر با آخوه يعني ولو قال لك اخفتنا هناك داخيانيا زيدا نادا بشتي قودك هل عالم سر واكرياري وينا باخبن نها چما اسرائيل ويرينا ده تركيا درباس بيان جنبيجن تشتك بسري كرداوره نش بوغو اسرائيل كيف اور كردارتي نا ليشبرغو هاجر كرد بشكن كرد هلوشن ويش غير رجلات نافين يعني حدا تايبتي سوري او هولدان اسرائیل یگو گهزه که وک ایران سوری درخه حمل بر بایدشن چما ایران درکت ترکی ها ترکی بخواجی خطر لگوری ما خطرتره لسر اسرائیل هگرم دیروکی جی بنارن يعني وجه قلتي دولتا عثمانلي يعني ما بيجن اف هيزن قوانا دست تركاد هيزن سنة يه تكفيري اوانا و دبیجن میبری خو بدن قدس بو وی که خطر یک یونا سر اسرائیل هی اسرائیل ریناده لی پرزگری که ما عبرت زن نه ویرا خوازم اشکره بجم یعنی انها جبرگو ام ده ولاتین عربا ده چه بونه مزن بونه یعنی چه هم دولت خود چه بونه اما هزین دستلازدار سیستم عربی بونه هونه که خوی اسلامی بوش بو وی که افهش مندی علی جمع اشته مثلا صراع عربي اسرائيلي هي ماجي خوكري پرچاك جي صراع يهودي اسلامي هي ماجي پرچاك جي صراع ماركسي وراسماليتي هي ماجي خوكري پرچاك جي لو ما حتى وقت ناوي اسرائيل تيم اويكي نيني املي دنارن قناعات عمد اسرائيل وكملات يعني ملات يهودي وكملات ملاتك رسانا سراء خاخوات دجين هگر ام الجهه کی قال براتیا گل رجلات ناویجی بکن بری هر چی گره که ام قال براتیا گلن رسان ید رجلات ناوینده یعنی قصد به مقصد ام به کرد آشوری سوریانی یهودی ارمنی پشتیونا عرب ترک پشتی سطالا دها 11 هاتن و هرمه لو ما قناعت امده و اسرائیل ری نده گو سوری گشتی رش ببه یعنی سوری گشتی ببه داعش جبرجو أولهياوي نار خطر ده لو ما أذ أوين فيداوي أذ تدي هناك بلجة كذن بلجة إبستين أوين هناك وقت سكاندال ين تايبت دولة مباري ترامب ده القناعات عمده أف كاغسن ضغطنا إسرائيل بيد خوازدكو أو سياسة ترامب يان همبري سوري والهمبري إسرائيل بيجوهارتن وأز بيجم وجنها بيده و سیاست آوانا وی عالی ده بگوهارتنش
باشە gelek سپاس بەڕێ سولتان تەمۆ شرۆڤەکاری سیاسی لە قامشلوی ڕۆژاوای کوردستانی هەر بژیش بۆ. gelek spas memnun. بەڵێ تەماشاکەرین هێژا ئەم بوی ئاوایژی هاتن دابیا پرۆگراماخوا هەیە خەلەکێکردن شاد بەختەوەر ئازاد بژین.